Upravo tako i ja se nadam da ćemo oboriti sve rekorde u broju poziva na broj 1411 ove noći u akciji S ljubavlju hrabrim srcima. Čuli smo da će jedan transportni inkubator da ode i otputuje na Kosovo, a pored mene je i Milorad Arlov iz Odbora za Kosovo i Metohiju koji sutra planira da putuje na Kosovo. Jeste. Hvala predsjedniku Republike i svima koji drže ovu veliku tradiciju, ovu veliku humanitarnu akciju pomoći ovog puta za transportne inkubatore i svaka je do sada bila uspješna i vjerujem da će i naredna biti uspješna. Ja se izuzetno zahvaljujem što sam dio večeras ovdje, dio ove velike donatorske večeri sa svim ovim divnim ljudima, a predsjedniku se posebno zahvaljujem što je večeras rekao da će jedan inkubator ići na Kosovo i Metohiju, jer našem srpskom narodu potrebna je podrška, a moramo da kažemo da je natalitet srpskog naroda na Kosovo i Metohiji daleko veći nego u Republici Srpskoj i u Srbiji. Vjerujte, bio sam u mnogim porodicama, skoro da nema porodice, da nema troje i više djece, a odlazim često kod porodica koje imaju 11, 10 djece, 7 djece i na taj način srpski narod pokušava da opstane na Kosovu i Metohiji i ovo večeras i ovaj inkubator, ja ih pozdravljam i da izdrže, a ja ću sutra otići do Bujanovca, do Končulja. Vjerojatno me neće pustiti na Kosovo i Metohiju jer mi je već 2,5 godine zabranjen ulazak, ali vjerujem da će delegacija sa Kosova i Metohije doći ovdje da proslavi zajedno s nama Republiku Srpsku, Dan Republike Srpske. Hvala svima, predsjedniku, svima koji na ovaj način, na sve druge načine podržavaju srpski narod na Kosovu i Metohiji, a naš odbor već 15 godina intenzivno radi za pomoć i naročito srpskoj djeci. Već 10 i više godina srpska djeca dolaze ovdje, bilo ih je preko 6.500. Izgradili smo dnevni centar Podrži me 9. januar, koga sad opremamo za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju. Sve je ovo slično, ali vjerujte, Republika Srpska se sa ponosom pominje na Kosovo i Metohiji, zato što smo mi uvijek uz njih i čini mi se da ih mi najbolje razumijemo. Upravo tako, a ono što je najvažnije u ovo praznično vrijeme je da ste izmamili osmijehe djeci na Kosovo i Metohiji, da su dobili i paketiće. Dobili su danas i ovih dana preko 1000 paketića, pripremili smo za srpsku djecu na Kosovo i Metohiji. Vjerujte, dobio sam danas mnoge poruke zahvalnosti i posebno se zahvaljuju što svako ljeto veliki broj djece dolazi kod svojih vršnjaka u Republiku Srpsku. Nekako to ne mogu da zaborave i mi ćemo to i nastaviti. Hvala svim institucijama, humanim ljudima, porodicama, posebno osnovnim školama koje su učestvovali u izgradnji ovoga dnevnog centra Podrži me 9. januar. Do sada je učestvovalo 156 osnovnih i srednjih škola ili preko 100.000 učenika koji su dali veliki doprinos. Hvala Republici Srpskoj, podržimo naš narod na Kosovo i Metohiji, hvala našoj kući Radio televizije Republike Srpske i svim u Republici Srpskoj. I pozovimo 1411.